Baby kurang bergerak dalam perut bukan benda main-main. Bila ibu mengandung rasa kurang bergerak, kurang tendang, itu boleh jadi tanda baby dalam bahaya. Baby bergerak adalah petunjuk dia sihat dalam kandungan. Bila masuk 28 minggu ke atas, ibu wajib kira pergerakan baby setiap hari. Cara mudah, duduk atau baring mengiring kiri, fokus pada pergerakan baby selama 2 jam. Kalau dalam tempoh tersebut, baby tidak gerak, itu sangat bahaya. Sekurang-kurangnya 10 kali, itu normal. Tapi kalau kurang daripada 10 kali atau ibu rasa baby langsung tak respon, terus pergi hospital untuk pemeriksaan. Jangan tunggu. Ada tips untuk mami rangsang baby bergerak. Yang pertama, minum air sejuk sikit. Kedua, makan snack manis yang sihat. Yang ketiga, tukar posisi badan. Yang keempat, bercakap dan usap perut. Dan yang terakhir, tenangkan diri. Elakkan stres boleh buat baby kurang aktif. Baby dalam perut tak boleh cakap, tapi gerakan dia lah satu-satunya cara dia minta tolong.